I feel good. I knew that I would. I feel nice. Sugar is fine. I feel nice. Sugar is fine. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. And when I hold you in my arms, my love won't do you no harm. And I feel nice. That sugar is fine. I feel nice. That sugar is fine. I feel good. I knew that I would. I feel nice. Sugar is fine. I feel nice. Sugar is fine. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. And when I hold you in my arms, love can't do me no harm. And I feel nice. And sugar is fine. I feel good. But I got you here. Za gradbenega tehnika sem se odločil, ker me zanima načrtovanje in gradnja objektov. Po končani srednji šoli pa se zanimam za študij arhitekture ali statike. Geodetski tehnik s teodolitom meri razdalje in kote. Koti so horizontalni za določanje pozicije in vertikalni za določanje višine. S toplotno kamero merimo toplotne mostove. Okoljevarstveni tehnik izvaja meritve zemlje, vode in zraka. Rad sem ustvarjalen, zato sem kamosek. Tesar dela z lesom, izdeluje brunarice, opaže in tudi skeletno gradnjo hiš. Tesar je deficitaren poklic, kar pomeni, da jih primanjkuje. Sporedno se šolam tudi za zidarja, po programu 3+2 pa bom postal gradbeni tehnik. Tako bom pridobil 3 poklice. Na srednji gradbeni šoli sem pridobil 2 poklica, pečar in gradbeni tehnik. S tem sem pridobil znanje za postavitev kaminov in peči. Želiš delati s takimi stroji? Delo boš težko gradbeno organizacijo. Postani strojnik. Okoljevarstveni tehnik na SGGOŠ sem svojo raziskovalno nalogo šel na evropsko tekmovanje mladih znanstvenikov v Milano. V času šolanja na srednji gradbeni sem imela priložnost opravljati prakso preko programa Erasmus.
Prvič v Nemčiji in drugič v Italiji. Ej, koliko časa se medve že poznave? Že od srednje šole. Vsakega uša gradimo ljudi.